الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك وبحمدك عدد خلقك ورضاء نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك، ونسبحك بجميع تسبيحات أنبيائك وأوليائك وملائكتك، وبه نستعين. سلام رحمت وبركة خدا لسروة تماشوان هجابة جارك دين هنتف بخير وسرشعوا هاتن برنامه نورا دلان. دوی برنامه ده ان شاء الله هر وک برنامه بوری امی جپیوین بچوک ج کتابه سیدای بدیع الزمان ج رساله نور ج کتابه پیوین بچوک دوام بکن. هر وک هنجی دزانن ما پیوا یکم خونده بو، پیوا دویم خونده بو، ما گهده بو حقیقت کودوان پیوان ده هاتبون بیان کرن. ایروجی ان شاء الله امی بهوره پیوا سیم بخوینن بقدر کو امکان ما مساعد بن. پیوا سیم بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها الناس اعبدوا. پیوا سیم تماشوانن هجا به آیته به دست پیکا و آیته دست پیدکه یعنی گلی انسانان عبادت بکن. جسورت بقره آیتا 21 به آیته سیدای بدیع الزمان دست به پیوا سیم دکه. تماشوانین هجا مگوتبو دو اصول رساله نور ده، دو اصول سیدای بدیع الزمان ده خوندنا کتاب اساسه، یعنی دوی مرف بپرانی دوی مرف خصوصی لسر پیوه سیدا بسکنه، لسر پیوین که ده کتاب ده در رساله ده هاتنه ایزاح کرن، هاتنه صرف کرن. دوی مرف بپرانی لسر وان پیوا بسکنه جبر وی که امجی دخوازن و اصول تطبیق بکن. بپرانی گوتن سیدای بدیع الزمان جخورا بکن گوهر بکن گوهر و بیخن گوه خواه داکو امکار بن جه استفاده بکن امه بهوره جه استفاده بکن ان شاء الله. هگر تو بخوازی فهم بکه به عبادت چه تجارت و سعادتك مزنه. هر وقت ده صحبتین بوری ده درباس دبو دیسا دگو هگر تو بخوازی ده ورده جی دبی هگر تو بخوازی. ناخواه شرط اول، ناخواه گاوا اول، گاوا یکم، گاوا سرطا اوکو ام بوین ام بخوازن دل ما هبه. دوی دل مرف هبه. آنا بگوتا گوت مرف ناچه جوت، یعنی هر مرف بیجه دل مرف نوی نخوازه مرف گاوه ناویجه بگوته گوت مرف ناچه جوت. هگر تو بخوازی فهم بکه به عبادت چه تجارت و سعادتك مزنه، فسق و سفاحت چه خسارت و هلاکتك مزنه. لوی حکایه یا بچوکی تمثیلی بنیره گوه بده. دورده بکرتی اوی سیدای بدیع الزمان جمرا عبادت بیان بکه. کی جان آلی عبادتی؟ او آلی عبادتی کو جمرا تجارتک مزنه، جمرا سعادتک مزنه. لورا امدزانن انسان لدنیای بتجارت بدانستاندن بدستخن کاردکن و به کار کردن و به دست خستن جی انسان دگیجن سعادتی. هر وها امی دفرده ببینن به عبادت چقاس تجارتک مزنه و چقاس سعادتک شاهیک حضورک مزنه. و فسق و سفاحت شی لآلیه کی دن لآلیه کی افهیه لآلیه کی دن جی فسق و سفاحت یعنی فسق وکما د برنامه بوری ده گوتو بو کو مرف جسینورن خدا درباس ببه، مرف لسینورن خدا مقاته نبه، مرف لحلال و حرامان مقاته نبه، لگور خوستک نفسا خواه حرکت بکه گاوا باویجه سربردایی به عادتا اوینا ده به فسق و فسق و سفاحت جی به چه خسارت و هلاکتک مزنه. مرف ده خسرینه، مرف ده به هلاکه مینا عربیه که قضا دکه مینا وی مرف دبه قضای مرف دبه هلاک بونه. هگر عقل بخوازه فهم بکه بلا لوی حکایه یا بچوکی تمثیلی
بنێرە گوه بدێ. وەختێکی دو عەسکەر ji bona çûna bajarekî dûr emir distînin. Temsîlên me bi piranî li der û dora eskeriyê ye, li der û dora şexsên ku esker bin li der û dora wan têne honandin temaşevanên hêja. Sebebê vê jî ev e ku me gotibû Seydayê Bedî'üzzeman dema ev rîsale nivîsandine muxatabê wî eskerek bû, muxatabê wî Xulûsî Yehyagîlê el-Ezîzî bû ku eskerek bû wê demê, ji ber ku xîtabî wî kiriye li gor meqam û li gor nêrîn û li gor fêmkirina wî, li gor fêma wî Seyda îfade kirine, li aliyekî din temaşevanên hêja heqîqeten di eskeriyê de pir ders û îbreteke mezin ji bona însanên xwe eqil, ji bona însanên aqilmend heye. Di peyva di duyan de jî, di peyva duyem de jî Seyda balkişandibû, însan bi ji dayîkbûna xwe tê eskeriyê û bi mirinê jî terxîs dibe diçe mala xwe. Bi weladetê, bi ji dayîkbûnê tê eskeriyê, tê wezîfê û bi mirinê jî terxîs dibe diçe mala xwe. Naxwe çawa temaşevanên hêja, çawa merivê esker li gor xwestekê xwe, li gor xwestekê kêfa xwe, nefsa xwe nikaribe hereket bike, çawa wezîfeyeke wî eskerî heye û çawa hemî tişt li gor wezîfa wî eskerî hatiye honandin, çawa hemî tişt li gor wezîfa wî eskerî hatiye tanzîm kirin, her wiha divê em baş bizanin û divê em vê meعنê ji bîr nekin ku hatina me vê dunyayê bi sebeb wezîfeyekê ye, bi sebeb wezîfeyekê ye, ne bela sebebe, ne bê sebebe û hemî tiştê ku li dora me hatiye pêçandin, hemî tiştê ku li dora me hatiye honandin, hemî ji bona vê wezîfa me hatine tanzîm kirin. Ew wezîfe çi ye? Ew wezîfe her wek Xwedayê Teala, her wek Rabbul Alemîn di sûretê Zariyat di ayeta pêncî û şeşan de kerem kiriye, Estaizu billah ve ma xalaqtul cinne vel inse illa liya'budun. Ve ma xalaqtul cinne vel inse illa liya'budun. Me insan çê nekiriye illa ancak ji bona ku ji Xweda re îbadetê bike. Me insan çê nekiriye illa ji bona ku ji Xweda re îbadetê bike. Yani temaşevanên hêja tiştê ku em pê hatine wezîfedar kirin û ev wezîfa ku em pê hatine şerefdar kirin, ew e ku îbadeta Xwedayê Teala ye. Naxwe xewa me jî, xwarina me jî, vexwarina me jî, ger û geştên me jî, dost û hevaliyên me jî, ticaret û dan û standinên me jî divê li dor vê wezîfê bêne honandin, bêne pêçandin temaşevanên hêja. Yan na Xwedê bistirîne em ê ji vê wezîfê bikevin gafletê, em ê ji wezîfa xwe bikevin gafletê, ev gaflet wê me bi me bide ji bîrkirin û ev ji bîrkirin jî Xweda bistirîne rojekê dema em ji xew hişyar bin, em ê ecêb bimînin, em ê heyîrî bimînin, em ê poşman bimînin, em ê poşman bibin Xwedê bistirîne. Lewra İmamê Elî gotiye însan di xew de ne piştî dimirin hişyar dibin. Êdî çavê wan vedibe, êdî hemî tişt li ber çavê wan e. Temaşevanên hêja ew Xwedayê mezin, ew Xwedayê xweşik, ew Xwedayê kerîm, ew Xwedayê rehîm, ew Xwedayê dilovan û mihrîban, ev çav û ev dev û ev rû û ev dest û ev guh û ev pê û ev wicûda me, ev zimanê me, ev zanîna me, tev wî dane me
بس جبونا كو ام وظيفة خو بجيبين هجر خدای تعالى خوستبانا مخلوقك چيك انسان چيك داكو كيف وزوقي بك ودناف كيف وزوقي دا بجي او كيف وزوقا هري مزن و بيداوي كيف وزوقا هري مزن و بيداوي شخول الجنة هبو تماشوان هيجا ما هجر غاية جخلقيته افبانا چما اميش جنة بهاتانا دريخستن امید جنة ده هر و هر بمانا مي كيف وزوق كربانا دناف كيف ودلشادية ده امي بجيانا لبلي ربي مي رحيم ربي مي كريم ربي مي منعيم خوست ما امتحان بك ما بجربينا جلو ام بوظيفة خلافته وظيفة دار كرن بوظيفة عبادته وظيفة دار كرن وربي ما امشاندنا الدنيا عبادت چیه تماشوانین هیجا جبركو بيوا سسيا بيوا سيم لسر عبادتي لسر بيوا عبادتي دسكنا دفي ام عبادتي جي تعريف بكن آيات جي بفي آواي دست بكربو يا أيها الناس عبدو أي إنسان قلي إنسانان عبادتي بكن جربي خورا عبادتي بكن عبادت چیه؟ عبادت تماشوان هیجا خلاصاوی دو جملنه خلاصا عبادت دو جملنه یک بجی آنینا امرا یعنی تشتیکو هاتنا امر کرن بجی آنینا وان آد دویا خدور هشتنا خدور خستنا جنهین خدای تعالی عبادت اوه تماشوان هیجا امي امرات تشتيكو هاتنا امر كرن تشتيكو جما هاتنا خوستن امي وان بجيبينن وتشتيكو منع مجي هاتيه كرن امي خوجي دور بخن امي خوجي بسترينن آها عبادت اوه تماشوانن هيجا جسد عبادتي اوه جسد عبادتي بدن عبادتي اوه وروح عبادتي جي تماشوانن هيجا روح عبادتي جي إخلاص جي أو تشتكو جبر هاتية أمر كرن مرف وعبادتي بك نجبر تغاية ومقصدي مرف تمنفعتي دي لبر شعبي خو ناقرة بس جبركو خداي ما خوستية جبركو خدية ما خوستية أمي وعبادتي بكن أها عبادت أذا وإخلاص جي روحي عبادتي تماشوان هيجا وتجارات وسعادتها مزن جي دا عبادتي دي ناخو بيتشواد عبادتي دي كرمكن ام بهفرة هرن ريويتيكي وقتكي دو عسكر جبونا چونا باجاركي دور امر دستينن بهفرة دچن تاكو ريد با دوشق اف هر دو عسكر بهفرة درتين ري تاكو ري دبا دوشق زلامك لورد ساكنة جوان رد بيشه اف هر دو عسكر دبينن كو زلامك لسري هر دو ريا ساكنية او زلام جوان را جوان هر دو عسكران را وهاد بيشه اف ريا راستي دقلكو تو زراري و تنية ريوين كو تيدا دچن جدها نه كارو رحتك مزن دبين افريا راستي دقلكو تزراري ويجي تنية ريوين كو تيدا دمشن جدها نه حضور كار ورحتك مزن دبين ريا چپيجي ريك ريا راستية ريا دنجي آچپية ريا چپيجي دقلكو تو منفعتا وي تنا تو منفعتا ريا چپيجي تنا جده ريويان نه زراري دبين جده ريويان نهين كو دوي ريا چپي دا دمشن او جي زراري دبين هم هردو دريجي و كنبونه دا يكن دريجي و كنبونه وان هردو رياجي وكهذا بلي فرق كتاني هيكو ريوية ريا چپي كو بي انتظام حكومتا بي توركو سيلح دچه
روی ریا چپه جبر کو ریا چپه به انتظامه یعنی انتظام دوزنک تیده تنیه روی ریا چپه به تورک و سیلح دچه یعنی به گرانی دچه گرانیه که الپشتا خو ناکه د ظاهر د سوکیه که و راحتیه که دروین دبینه د ظاهر ده د تشتی لبر چاوا ده او روی ریا چپه سوکیه که و راحتیه که دروین دبینه روی ریا راسته که دبن انتظام عسکریه ده مجبور تورکه کی 4 کیلو کو جغداین خلاصات تجیه و سلاحه که مکملی میری دو قیه کو کاره حمید دجمنان مغلوب دکه هلگره روی ریا راسته او ریا راسته کو ریا انتظامیه دوی ریه ده حکومتک هیه دوی ریه ده قانونک هیه روی ریا راسته مجبور تورکه کی لپشتا خوکه کو دوی تورکی ده حوجهین وی هنه ذخیرین کو جیر لازم بن هنه و دوی سلاحه که جی لپشتا خوکه لورا او بخوا عسکرکه جبونا وظیفه عسکریه دوی ریه ده تیشاندن تماشاوانه دیجا وان هر دو عسکران پشتی کو گهدان گوتنین وی زلام زانا او نفر بختیار چوب آلی راسته و گرانیه که بقاسی باطمانه که لملی خواه و پشتا خواه باردکه پشتی اف هر دو عسکر گهد دنه وی زلام دسر هر دو ریانده و اف زلام بوی آوائی ریا جوان را تصویر دکه جوان را تعریف دکه پشتی کو گهدانه گوتنین وی زلام زانا او نفر بختیار یعنی نفرک جوانا مروکی بختیاره مروکی زانایه مروکی عقلمنده او اینا چه دکه دچه با آلی راسته و گرانیه که بقاسی باطمانه که لملی خواه و لپشتا خواه باردکه یعنی باطمان دمعنا گرانیه که ده تماشاوانین هیجا وک کیلویه که وک 2 کیلو وک 5 کیلو یعنی بوی آوائی دمعنا گرانیه که ده تیب کارانی وی گرانی الپشتا خود کد وی گرانی الپشتا خود که و دکوه ملی راسته بلی قلب و روحی وی جهزار باطمان منت و ترسان خلاص دبه هریوی تورکی الپشتا خود که هریوی سلاحی الپشتا خود باردکه لبلی قلب و روحی وی عسکری جهزار باطمان منت و ترسان خلاص دبه بی منت و بی ترس دریا خوده دمشه لورا دزانه او ری بحکومته بانتظامه نه سربرداییه او نفردن یه بخترش جی دفج عسکریه برده او نفردن جبیر دکه به چما امر ستاندیه و هاتیه دری خستن جبونا وی ریویتیه دفج عسکریه برده ناخوازه تابعی نظامی ببه بریا چپی و دچه اف نفر بخترش ناخوازه تابعی نظامی ببه ناخوازه تابعی دوزنی ببه بریا چپی و دچه جسمی وی جگرانیا باطمانه که خلاص دبه جسمی وی جسدی وی جگرانیا چند کیلوان خلاص دبه بلی قلبی وی دبن 1000 منتان ده بلی قلبی وی دبن 1000 منتان ده و روحی وی دبن ترسین به حد ده پرچقه قلبی وی دبن 1000 منتان ده و روحی وی دبن ترسین به حد ده پرچقه تماشاوانین هیجا ریکه کو مرف زانبه و ریکه کو مرف نزانبه مرف دکاره ببینه به چقاس فرق آوان هیه ریکه کو طاریبه ریکه کو رشبه مرف نزانبه اوی چی داری پیشیه مرف دویریه ده بترس دمشه مرف دویریه ده بتردد دمشه بشبهه دمشه جبر ویه که دائما روح مرف دویریه ده قلب مرف دویریه ده رنجیده ده به تماشاوانین هیجا لبلی ریکه کو مرف زانبه
ریک کو مرف جه امین به زانبه بی انتظامه که مرف به دل راحتی دویریه ده دمشه تماشوان هیجا هر وقت مینا مرف لطیاراک سواره مرف زانبه کو همی تدبیر و تشکیلات وی طیاره هاتن استاندن پیلوت وی طیاره ده آجوتنا طیاره ده شارزایه که ماسیین وی طیاره هاتنه تخویه کرن هاتنه تکمیل کرن هاتنه تمام کرن مرف بدل راحتی وی ریویتیا طیاره دمشینه ولی مرف نظام به پیلوت وی طیاره شارزایه آن نه شارزایه آن لسر هشی خویه آن سر خوشه آن راضی آن حالکی دنده مرف نزان به که ماسیین طیاره چخاص هاتنه تدارک کرن مرف جه نه امین به تماشوان هیجا حتی او ریویتی بقده و روح مرف و قلب مرف هر و هر بپرچقه تماشوان هیجا ناخو اف زلام بخترش اف نفر بخترش ناخو از تابعی نظامی ببه بریا چپی و دچه جسمی ویش گرانیه که گرانیه باطمانه که خلاص تبه بلی قلبی وی دبن هزار منتان ده و روحی وی دبن ترسین به حده ده پرچقه ده صورته که وصاده ده چکو هم جه هر کسی را دبه پارسک کی درته پیشیاوی نزانه به افکیه نزانه به وظیفاوی چیه نزانه به جبونا چیه جبروی به تردد و به ترس گاوین خدا ویجه جبروی در ریویتیا خدا اف کسی بخترش دریا چپه ده جه هر کسی را پارسکیه دکه جه هر کسی را دستین خواه دکه هم جه هر تشتی جه هر حادثه درعله جه هر تشتی کو دنگکتی درعله کو رشاهیک دبره در باست به درعله لورا نزانه به او چیه نزانه به معناوی چیه مینا تماشوان هیجا مینا مروه کی قدوه ریده ده چه تشتک دنگک شکوراهی و جیره وره و مرف جوی دنگی تشتک فهم نکه مرف نزانه او دنگ مرف تهدید تکه مرف ده ترسینه آن تشتکی خوش تبیشه مرفه کو نزانه به مرفه کو هایاوی جه انتظام جه نظام جه حکومت جه اداره وانیه جه اداره نیم به او مرف فهمناك وي بترسا تماشوان الهجا وي هر وهر بترسا وبرا على حتى كو دقهي محل مقصد اخوا لوي دريجي جزاي عاصي وفراران دبينا فيش تيقو مرفي ريا چپي ريا خود قدينة دقهي محل مقصد اخوا لوي دريجي جزاي فرارا جزاي عاصية دبينا لورا وظيفة اخوا افي نفري افي عسكري بجينا آني بو جبونا دمك بوري كوي ببوره جبونا دمك مواقت جبونا كو هنك جراني لسر جسدي وي لسر جسمي وي نبا تماشوان الهجا افي عسكري في قاسي دردان دكشينه افقاس دردو جرانيان لبشت اخوه للروح اخوه لقلب اخوه باردكه نفرك النظام عسكرية حزدك أو نفرك النظام وانتظام الدزنة عسكرية حزدك تورك سلاح أخو محافظتك ودشريا راستي بمنات وبيترس بمنات وبيترس برحتا قلب ووجدان دشا دمشا نفر ريا راستي بيترس وبمنات ريا خود دمشا دشا حتى دقهيجة باجاريكو اوي هري او جي دقهيجة باجاريكو اوي هري لور خلاطة عسكريكي بناموس كو وظيفة خو خشك كربا لور خلاطة عسكريكي بناموس كو وظيفة خو خشك كربا دستينة يك مينا عاصي و فراران تيجزا كرن داوية ريويتي دا يك خلاطة مينا عسكريكي بناموس كو وظيفة خوي عسكرية بجي آني با وظيفة خو خوشك كربا خلاطة في وظيفة خو دستينة ب اف هردو نفر كينا و اف حال وزيته وان
چنه خودی بی اری ده برنامه پیشته امی به هفره لسر وی نقطه لسر وان خصوصا بسکنن حتی برنامه کدن ام هیوی دارن کو هنه جمرا دعا دار بن هنه دعاین خو جبونا ما بريكن داكو خداي تعالى ما وحميان عفو مغفرت بك خداي تعالى رحم وكرم خو بمرا بك داكو ام روج بروج نزيك تري ربي خو ببن وجوين نزيك بوني لذتي بسطينن هم دلشادي وحضور دنياي هم جي آخرتي بدست بخن ام هيفي دارنكو حتى برنامه كدن امي جهفرة دعا دار بن امي دعاين خيري وقنجي جهفرة بكن بمين خير وخوشيه ده بخاطري و